Assalamualaikum dostlar, sizlerмен болған мен Мистер Кезет. Мен екінші Майнкрафт салон. Ой, не қылайын қойын. Мына үй саламыз осы жерге қарай. Ешкеттік. Мына жерде қандай заттар бар екен. Баяғы дейін ма? Ne bıraktım? Şamlar, ne bir şeyler bakın. Karayık. Kimse kerpiçlerden savlayı şeydi. Karayık. Kerpiçten neyi savlayı? No. Savaşın. No. Çizici gerek bize. İstek. Sesini yazsam ki. Nasıl жарай? Tavuklar bir türlü. Ой, ё-моё. No. No. Sıta. Mana kadar nasıl? Laura. Çelik çıkalı. Ne inanıyoruz? Ben aldım.
Сюда бірақ та тағы да өте өтілі. Осы ойын жазып алыңыздар. Прайм маркетте. Oyunu kağıt oldu. Yok. Вот çalıştım. Şöyle çizeceğiz. Ağustos'tayım. Kışta da aşırı uygun. Türkiye'nin greatness'leri ağayın. Like gösteriniz, komentar жазып Ben sizleri күтетін боламын. Kastırattınızlar. Çok maymun kaşan düşüş. Mama yine saldı oldum bari. Satam. Daya. No. Kaça. Fuck it.
Çabuk. Түнде батып қалыпты. Ұйықта қалайды екен. Жемін қайда. Не болса кішкентай үй салу. Кездескенше салу. Айналып кетті бұзып. Екі минут болды. Әдейі емес. Нейсі саны қош. Қош болар. Лайк басып кетіңіздер. Комментарий жазып кетіңіздер. Және бізге де тіркеліп кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.